stenice. Gle, krupica goloždravih golubova greškom guči. Gore pomenuti Gavrilov dnevno preti grešnike. Gaci, glupo, gukanje! Prema rečima Ratka Popovića, pesnika i predsjednika Kulturno-prosvetne zajednice, smotra recitatora Pesniče naroda mog jedna je od najznačajnijih i najmnogobrojnijih manifestacija koja okuplja ljubitelje poezije. Ona se održava po 54. put uopšte na prostorima Srbije i Kosova i Metohije, tako da smo mi jednu predivnu manifestaciju u stvari ovde preuzeli i u Gračanici koja se organizuje od 1994. godine i ona traje, tako da nam najuspešniji takmičari odlaze svojevremeno je bilo u Plani, pa je onda bilo u Užicu, a sada se održava u Valjevu. Na ovogodišnjoj smotri učestvovalo je 39 učenika iz 3 osnovne i 4 srednje škole sa centralnog Kosova. Na ovoj opštinskoj smotri koja se održava u Gračanici, također se opštinska smotra održava u Štrpcu, održava se u Gušterici, održava se u Plemetini kao i u Kosovu polju. Tako da će ti takmičari, najuspešniji znači govornici, odnosno kazivači poezije, poetskog ostvarenja, biti prisutni znači naredne srede ovdje također u Gračanici i onda će sa okružne smotre najuspešnije 3 takmičara našu u svim kategorijama u razredima od 1. do 4. i od 5. do 8. i srednjoškolci, znači biti prisutni u Valjevu. Žiri za učenike nižih i srednjih razreda činili su književnik Živojin Rakočević, profesorica srpskog jezika Marija Karadžić i Majda Popović iz Kulturno-prosvetne zajednice, dok je za đake srednjih škola u žiriju bila profesorica srpskog jezika Mirjana Petković. Karadžićeva kaže da je ova recitatorska smotra izazov ne samo za učenike, već i nastavnike srpskog jezika i književnosti. Zapravo izazov za talentovane đake koji vole poeziju, koji su nadareni, koji vole da rade na sebi, da sebe izgrađuju u tom smislu i da zapravo čitajući, istražujući nove pesnike, nove stihove, rade na sebi i na kraju krajeva i daju rezultate na našim smotrama. Na smotri recitatora najviše je bilo učenika nižih razreda osnovnih škola. Bogdan Todorović i Jovan Pajović bili su među najmlađim učesnicima. Volim da recitujem zato što imam neki duh taj i mama mi je rekla da mogu to da uspijem i ja sam poslušao i krenuo sam to i uspio sam. Volim poeziju da čitam pesme. Dosta sam se potrudio, meni ovo jako znači što sam prošao i nadam se da će sve biti dobro. Dunja Živić, učenica 5. razreda osnovne škole Kralj Milutin u Gračanici, recitovala je stihove pesme Postojim da volim Tode Nikoletića. Moje sestre su također ranije išle na recitovanje. Ja sam onako htjela da nasledim to, pa sam i ja krenula da idem na takmičenje i sad volim da idem i to mi je onako obavezno svake godine. Naravno kad ima to takmičenje. Učenica 3. godine srednje medicinske škole Aleksandra Vasić žiriju se predstavila pesmom svoje sestre Dragane Tajna koju smo krili. Imam divnu profesorku iz srpskog koja nam je tako književnost približila da mi je stvarno jako milo dođe kad trebamo da pročitamo neku lektiru, neko delo, tako da mi ovo nimalo nije palo teško. U kategoriji od 1. do 4. razreda prvo mesto osvojila je Kristina Trajković iz osnovne škole Miladin Mitić u Lapljem selu. U srednjem uzrastu od 5. do 8. razreda prvo mesto pripalo je Heleni Popović iz osnovne škole Kralj Milutin u Gračanici. Od 10 učenika koji su uzeli učešće u kategoriji srednjih škola, prvo mesto pripalo je Alini Ibro iz gimnazije u Lapljem selu.